Kayta tünümünün kop koygun da. Sağlap kelsek ele kontinent kayta dağı geldik. Gelsek olunca siler ne bizde yemek otasыңар депчи kayta bizi korkutkan da. 119 gektar şunu aylanası verilip ketdi. Çoğun kılıp ko'rsatmayman az qanat. Топ-топқа илгери союз бузулганда бөлүнгөн го, ошондо биздин топко тийген. Андан кийин топтогулар менен сүйлөшүп, бу жерде менчикке документтештирип алганбыз да, 2 адамгачы. Анан эми бул азыр биз эмне кылыш деле билбей калдык уже. Нагылыштык болуп атат да. Biz бүгүнкү элдерден топтолгонун себеби Кызылоргон Согондо айылындагы Ленин өкмөтүнө караштуу Таякташ участкасынан Бикпинг компаниясы көмүр кенine лицензия алып, бүгүнкү күндө геологоразведкада келип, мына биздин өзүңүздөр көрүп турасыздар, биздин жерлерди, жер кырсыктарын бузуп, ушунча элдер топтолгонуна карабастан өздөрүнүн билген чараларын көрүп атат. Ошого элдер бүгүн чыгып, негизинен биздин элден чыккан биринчи көйгөйлүү маселеси бул жерде жакын аралыкта 4-5 километр аралыкта биздин чоң айыл жашайт. Мынал тоонун үстүндө жер кыртыштары жаракка кеткен, жер көчкү, булардын бардыгы жайыт жерлери экология биринчиден чоң, өтө чоң, эбегейсиз зыян келиши мүмкүн. Мына бетте арчаларды көрүп атасыздар, мына дайранын бою бул Ош Эркештам Сарыташ жолунда, мына Жибек жолунун жанында турат. Бул жерде эгер көмүр кени ачылып кетсе, бул жерде кандай урандын бир заттардын зыян элге келген зыян заттар чыгышы мүмкүн. Буга чейин мына бүгүн 5-6 жолу жыйылып атат. Ошто Бишкектен балдар келип топтолуп, себеби элге эң биринчи элге зыяны чоң келет да. Ден соолукка көмүр кени чыккан эле барды жер жакшы болуп кетпейт. Мунун ичинде түбүндө канчалаган адамга зыян таасирин бере турган эбегейсиз заттар бар да. Биз азыраак бир адамдын жеке кызыкчылыгы менен ачылып аткан нерсе. Канча процент, 2% өкмөткө пайдасы тийгени менен өкмөт инвестиция тартып, байып кете турган жери болгондо, жолдон узак, суудан узак, эл жашаган жерден алыс жер болсо, биз каршы эмес элек. Бул жерден эң биринчи чоң жери ушу экологиянын бузулушуна биз каршы болуп атабыз. Биринчиси, экинчи себеби бул жерде биздин айылдагылар бизде дыйкан чарба жок, айыл чарба, мал чарба менен мына тергелип кылып келишет элдер. Ушул беттер, мынанын үстү бүт жайыттын жерлери, малдарын жайышат бул жерде элдер. Ушул жерде мына өйүздө ушул жерлерге бизде алай жайлоосуна кеткиче элдер ушул жерде жайлоо катары пайдаланышат. Жазга мал. Ошого элдер каршы, мына бүгүн ашык эл топтолду. Өткөндө дагы 180 адам топтолуп, бул боюнча бүт өкмөт менен биргеликте акимге кат жолдогонбуз, каршы деп элдин атынан бүт чогулуш өткөрүп, губернаторго кат жолдогонбуз. Тилек каршы бүгүнкү чейин ошого жообуна карабастан компаниясынын жетекчилиги ушул жолдорду бузуп, жол салып, өздөрүнүн контейнер койгонуна элдер бушайган жеп туруп, бүгүн ошо топтолуп аткан мезгил. Onun ötesi kulağını.
Баарыңыздарга маалым болгондой, будан бери 6-7 жолу өтүп атабыз. Ушул жерге Википинг компания мамлекет тарабынан лицензия алган экен. Ошо Карабастан ушул элдин пикирин угайлы деп 6-7 жолу чогулуп отурабыз. Азыр бүгүн ушул чогулушка катышып отурат. Алай райондук мамлекеттик жергиликтүү администрациянын башчысы Аким Молдоков Замирбек Сариевич, андан тышкары ушул госрегистрдин башчысы, МЧС өкүлдөрү, биздин айылдын тургундары, аксакалдары бүгүн ушул кенен отуруп пикир алмашып, ушул маселенин жыйынтыктары деген чогулуп турган себебибиз. Эми азыр мындай кылайлы, урматтуу бүгүн жыйын катышуулары чогулуштун эрежеси менен тартибин алып барайлы. Сөз сурай турганда кол көтөрүп чыгып аты жөнүңөрдү тааныштырсаңыздар, себеби чогулуш баягы протокол оформление болот, тиешелүү жерлерге тапшырылат. Анда эмесе сөздү эмнен баштайлы? Аксакалдардан баштап берели. Аксакалдар токтошуңуз. Саламатсыздарбы? Мына акимчиликте келип калды. Негизинен ушунча эл жөн чогулбайт, сизге карата сөз болуп атат. Мына көбүнчө жаштар турат. Бул жер ата-бабабыздан бери биз канча жылдан ушул жерде өнүп өсүп, ушул жерден талапыз уяктан келип, ушул көмүрдүн ачылышына каршы болуп отурабыз. Бир нече жолу чогулуш болду, бирок болду. Каршы болсок дагы өткөндө келип, сиздин замыңыз келген, акимчилик каршы эмес деп айтып кеткен. Ошондо кандай каршы эмес, эл көтөрүлүп атса, каршы эмес деп акимчилик айтса болбойт да деп биз айттык эле. Ага карабастан мынантип ишин баштап атат. Анда ачыла турган баланын нукасы келген эле, ал нукасы менен окшогон экен, жаныраак. Ачабыз ачпаз деп элесе кийин ичинен билинип турат, бул чоңураак жер менен сүйлөшкөнбү, негизи булар жогорудон чечилип, лицензияны алып биз ачып беребиз дейт. Азыр сиз да айтсаңыз, бул чалгындоо деп эле уже ачышка камырып атышат. Биз ушу тургандар бекер чогулгон жокпуз. Эгерде дагы ушундай иштер улантыла берсе, мына вагондор, ача турган дагы техникалары келеби, бардыгына жол бөгөт болот. Эл каршы тургандан кийин менин оюмча мына телевизордон келиптир, бөлөк жактан келиптир, бардыгы билип турат. Эл каршы болгон жерде жер үй эмес, кумтөр эмес, бул кичинекей эле көмүр экен. Муну биз ачканга биз такыр каршы экенибизди билдирип коебуз. Ошол акимчиликке карата айтылып атат. Ушу келген бала менен бизди көзүбүзгө ушундай беттештериңиз, ошондо кээ бир мына Бишкектен, Алматыдан келген балдар өзүнө сүйлөшүптүр. Мен ачпайм деп ал жакта сөз болуп, бирок тымызын ишти баштап атат. Ушуга элдин каршылыгын сиз жеткизип койсоңуз, бүгүндөн баштап дагы ушинтип эл дүрбөтө бербей, бул дүрбө чогулгандар бул башталыш эле. Эгер чоңураак болуп кетсе, мына жол торолбосо дагы каршылык акимчиликке, областка, республикага чейин барып калышы ыктымал. Биз үмүттөгөн болбойбуз, биз жерибизди коргоп атабыз. Урматтуу жыйын катышчылары дагы сөз алып тургандар барбы? Азыр Бишкек кетти, Бишкектен. Assalamu alaikum kadirli halkım. Hoş geldinizler rayonduk yetekçiler. Rayonduk hurmatlı hakim Zamer Sarıyeviç. Hoş geldiniz bizler gel. Bizden yeldin aldından kavar alıp yaşa oturmuşu kanday eken, yaşa attırken, tırçırken dep gellerine çok rahmat. Biz şununla şu kömür boyunca 5. yolu ben şu kaçı oturam. Bu ce yeldi maskarlığı, ce toğut boğunduk bu, ce bu yeldin ne degen demesini ben düşünmeye atam. Ben sizge aytip atam yoldaş Zamir Sarıyeviç. Yani bizden burada görüp durasızlar, kömürümüzün açılışı suğa bizden ağı atkan suğa 100 metre turadi. Ayrılsa 100 kilometre turadi. Eğer kazılıp kalsa, bunun
çıkan çanı, çıkan gazı bizim uğrunda Mendereev'in tavsiyasını okumamız. Bu kömür, ken gazı, kömür gazları, kanday ken gazlar, kanday ulu zatlar çıkar. Bunu biz okumamız, bizde yaş bulmamız da. Yine alıp, uşak yerden yer çoğunluğunu oynamay, boşan cilit yer çoğunluğunu oynamay, çekek zırhtırını oynamay. Biz eğer bana çakamız olup kalsa, yerimiz olup kalsa, o kimci operet. Ayrıca hazırkı zamanda ayvay katılımı, temsoluktu, karo. Buna bizim reisimiz karap durasılar, yaşın artça, kayın vardır var. Ekologiya diyoruz, ekologiya denilirse bunu oylanmayın mı? Buna bizim tuğ başından abi oturup balayla önce bir gün daryamız var. Kuşun darya akırıp kuşakla varıp çıkar. Buradan tuğ içken adamlar hazır bağırdıkları tuğ menen alıp bakın yeri yok. Kuşun tuğ menen bağırdığı tuğ içecek şuradan, kuşun tuğdan. Malı içecek. Bunun cagdayı kadar olur. Ha bizden çoğundaylı yerde budalı, ce bülüveriyor, ce coşolda gem gelemez. Bizdeki başların ayakına kendik 5 kilometre, 7 kilometre ayantı var. Bizdeki canan mal çarvacılığından tirtir kavuz. Yaşlarımız da, karlarımız da, ben şu yaş geçecektik çarvamına tirtir geldim. Eğer de bu hazırlık etse, bundan çıkan çan, buradan çıkan gaz bilen biz kayadan çoğuruz. Buna görüntülenmeyin, kırdan harcağından biz yerde tatilden olmayız. Biz ilgerke tavukazdan kalkan canan çangı olarak mı dururuz? Koşukla yaklaştırırlar. Bunu eğer de eğer bu şu çan katlap geçse bu ken kazılan yerine kopatken torba çıksa çıkmazsa bu istese çıkmaz ken kazılan. Bizim mümkün kömür kazılan da yerde adamlar oğurlayla yaşamadan değilsizler. Alayımla çalıştırıp olmayın. Murdaş beni çalıştırıp olmayın. Murdaş'tan yerinden 45 kilometre durar. Bir iki elini alır. Ha alaydın kömür kazıp atkan yeri gem kala. Alın kaka şamal uçurup kak etken var belgisiz. Eğer de uşul bana uşul kömürlü kazan da toplatmasa, eğer de reyonluk hakimçilik cevaplarına toplatıp vermese, biz daga uşul bana biz daga uşul bizim mallar Almatı'dan, Rusya'dan, Bişkek'ten gelip oturan şu yerimde büyük. Eğer de uşul malların içinden daga patriot o bağında şelali nazarıyla iptal mallar var. Eğer de uşul mallar çıkmasa ben 80 yaşına çıkıp kaldım. Eğer toplatmasam ben mıraşım geldi 100 digip olsa daga. Hangi vakfasılar ben o şelali nazarıyla iptal 80 yaşına çıkıp kaldım daga. Ben özüm ben şu yer için uşul tasam ben şu yerde. Ben şimdi kuşun ben yaşayan yaşından ben razıyım. Bırakma şunu eğer de çığlığı gönderseniz zemir şuna zemir verperinizde. Bırakma. Жаштардан сұрай тұрғандар бар ма? Бишкектен өкілдер бар да одан келіңіз. Саламатсыздар, бүгінгі жиынның қатысушылары, мен бұл жерге жер қазыналары бойынша мыйзамдар талап бердім мен. Осыдан бір жерлерін көрсетіп. Туғандар менің қолымда мына 2005 жылдың 18 июнында номер 78-ші, 12 жылдың 10 октябрында номер 170-ші, 13 жылдың 30 июлда номер 178-ші, 14 жылдың 18 июлында номер 144-ші жер қазыналары жөніндегі мыйзам тұрады. Ошонун ичинде именно көмір жөнүндө. Бұл жерде көмір қазушылардың, kendi пайдаланушылардың, ал жерде жашағандардың бардығын укуктары, милдеттери жазылған екен. Мен ошонун ичинен биздин бүгүнкү күнгө тиешелүү гана жерлерин окуп берейин.
Мынау жерде 10-чы беренеде жергілікті өзалынша басқару органдарының жана жергілікті мемлекеттік администрацияның кен байлықтарын пайдалануға ұйғарым құқықтары деп тұрады. Бұл жерде мынандай деп жазып тұр, мына оқып отырсам екен, мен өз түсінігімді айтып берейін. Бұл жерде осы кенді пайдаланыш үшін кен мына жер кен байлықтар мемлекеттікке деп атпайбыз ба? Бирок мына жерде жазылып тұрады. Кенді пайдалану үшін жергілікті органдар, жергілікті кеңештің мүшелері менен программаларды түзүш керек. Ошону кантип иштетиш жөнүндө. Анан ошол убакта жергиликтүү кеңештин депутаттары гана эмес, сөзсүз түрдө ошол жерде жашаган элдин ойлорун, ошолордун мүдөөсүн эске алыш керек экен. Ушул жерде мынтип жазылып турат. Мен акыркы пунктун окуйын. Эгер кен байлыгын иштетүү адамдардын өмүрүнө жана ден соолугуна коркунуч түзүп, чарбалык объектиктерге же айлана чөйрөгө зыян келтириши мүмкүн болгон учурларда жер казынасынын участокторун пайдаланууга чектөө киргизилет. Мен ушул жерге айыл чарба объектилерине кандай таасир эте тургандарын айтып берейин. Мына ушул жер биздин Соғанды айылынын элибиз алыскы жайыттарга кеткенге чейинки жазгы жайлоолорубуз. Мына ушул беттерде биз алайга кеткенге чейин мал жаябыз. Андан сырткары алайдан келгенден кийин өзгө кышкы жайыттарыбыз. Буга зыян келеби? Сөзсүз түрдө келет. Бул биринчиси. Биздин чарбалык немеге терс таасирин тийгизип атабы. Андан кийин биздин Кызыл Орманда жумасына бир жолу, эки жолу, секундасына 20-25 метрден болгон шамал соғып турат. Эгер кенди ачканда мына жердеки алдыктарын чаңдар сөзсүз эгер оң шамал боло турган болсо, Кыркоолго, анагы Орадөө чатына, даже Кучууга чейин чаңдарын жеткирет. Эгер бул жактан шамал боло турган болсо, биздин Кызыл Орманды капсайт. Анан муну бизге мынантип түшүндүрүп атышат. Көмүрдүн чаңынын зыяны жок, сууга түшсө деле эч нерсе болбойт. Көмүр немеси менен жанагы нерселер тазаланып атат, зыяны тийбейт деп. Бул бир эле күндө тийбейт жолдоштор, зыянычы. Ол акырындык менен тиет. Биз калган мейли баягы эчкинин өмүрүндө жаныбыз калды деп аксакалдарга эмне болсо ошол болсун. А биздин бүгүнкү төрөлүп аткан, мектеп барып аткан балдарыбыздын келечеги эмне болот? Биз ошол жөнүндө ойлонуп, ошон үчүн мына кендин ачылышына каршы чыгып атабыз. Мына карап көрүңүздөр. Кендин о жерден ачылганы менен мына түздө дагы бар, ушул жерден дагы казып көргөнбүз бир убактарда. Кен ушу түзгө чейин жатат. Мына дайраны карагыла. Дайрага канча метр калып атат? 100 метр. Мына жерде эл аралык улуу жибек жолу өтүп атат. Бузга канча метр калып атат? 10-20 метр. Элдер мындай жолдун бойлорун үңүрөтүп, казып, каратпастан көрктөндүрүп атат. Телевизордон көрүп атсаңар, кече Кытайга барып келиштилер. Башынан аягына чейин эле бактарак. Эмне үчүн биз ошондой бактарак эсек болбойт? Мына жерлер бөлүнүп берилген, токтомдор бар кээ бир адамдардын. Мен айтып кетер элем. Мына Нурлан өткөндө да айттым эле. Жаздан кечикпестен мониторинг жарыялап, кимге тийген болсо ошолор тез арада мына жерге кафелерди сабап, көрктөндүрүп, ушул ишти башташ керек. Эгерде ушул иш болуп, мына жерде кафелер турганда, башка болгондо мынантип кел алышпайт болчу. Ошондой эле мына салкын төр тамактануучу, эс алуучу жайыбыз турат. Канча метр турат ошол жерге? Бул жерге зыян тиеби? Сөзсүз тиет. Анан дагы бир менин немем. Мына ушул жерде ушунча жер турат. Биздин канча жаштарыбыз үй салганы, жер ала албай өчүрүктө турат. Берсин ушул жерди трансформация алып туруп, жок дегенде бир 20 балабыз үйлүү жайлуу болуп калат.
Егерде мектептен алыстай тұрған болса, Қызыл Орманда үйлерімізді балдарымызға берейік дағы, біз кемпір шалдар осы жерге келіп малымызды жайып жашаймыз. Қысқасын айтқанда, мынау ушул неменің 5-ші бөлімінде мынадай да жазып тұрады. Қазір талқындан таппай алдым мұны да. Майнысы мынандай. Егерде ұшу жерді кенді іштеті бойынша мыйзамсыз алынған лицензиялар немелер болса, артқа қайтарылсын деп мына законда жазылған. Мен бұл неменің мыйзамсыз екенін ешқандай бізден рұқсат сұрай келіп аяқтан барып өздері лицензияны алып алышқан. Біздің жергілікті кеңесменен жергілікті администрациямен кеңескен же чогулуш болгонун көргөн эмеспиз. Жөнүн алып алуудан келүүнү зордуп атат. Кыскасы, урматтуу туугандар, биз балдарыбыз үчүн ушул жерге турабыз, жерди бербейбиз, кенди аштырбайбыз. Эгерде чалгындоо дей турган болсо, Кыргызда сөз бар ғой, мындай грубо айтканда, башын салгандан сөзсүз аягына чейин барат депчи. Мынау чалгындоого уруксат бербейбиз. Мен айтарым ушул. Мамлекеттик экология инспекциянын башчысы Турдуш Шашановго бересиз. Кезекте бересиз бармы? Саламатсыздарбы, урматтуу аталар, абалар, инилер. Мынау азыркы мен алдыма чейин сүрүп кеткен агалардын сөзүн угуп отурдум. Чындыгында биздин мамлекеттерде биринчи адамдык фактор деп коет. Адамдын өмүрү, ден соолугу баары биринчи орунда турат. Биздин ден соолугу чың болсо, анан кийин мамлекет күчтүү болот дегенде. Эми урматтуу достор, мен сиздерге мындай кичине 5 мүнөт түшүндүрүп коеюн. Эми бул жерге Матайга атайы Литвин деген жеке ишкер Атайы ушул жерден көмүр чыгып чалгынайын деп кагаздап келген экен. Тактаган экен, кагаздарын полный. Биз алып келип, ушунун үстүндө Атай биздин Радиостанцияның телевизор алдында Атай комиссия түзүлгөн да. Ушул жерде биринчи элге зыян тийбесин, жерге зыян тийбесин, малга зыян тийбесин, ошол жерде үйшү жерлер бар экен. Жерде берип кеткен экен өзүшүлгө. Ошолордун баарын карап чыгып туруп, анан жыйынтык чыгарайлы ага чейин ишкер дагы казалбайт депчи. Биз ушул боюнча иштеп атабыз. Кудай буюрса аз калды, бүгүн эртең бир-эки тиешелүү орган берсе, биз корутунду чыгарабыз. Ошондо биринчи азыр айтып аткан сөздөр, мына эл сиздерди көрүп турабыз биз. Биринчи сиздердин ден соолугуңуздар, кызыкчылыгыңыздар сөз биринчи орунда турат да бул боюнча. Анан эми биз сразу жеке ишкер болгондон кийин ага дагы сен токтоп тур, казбайсың бери, болбойт казган деп коюш кийин экен да. Ага дагы мыйзамдын негизинде, мыйзамдык деңгээлде иш кааздардын негизинде түшүнүшүбүз керек экен да биз. Ошон үчүн урматтуу агалар, мурун бул жерде казып иш баштап берет дегенден алыс. Азырчы ага жетелек. Мына Кудай буюрса 1-2 күн ичинде корутунду, комиссияны корутунду чыгарып туруп, анан кийин сиздерге жеткизебиз кабарды. Ошо менен ишкер дагы түшүнөт, ишкер дагы бир ишин баштабай калышы мүмкүн да. Ошо мененчи, ошон үчүн урматтуу агайын туугандар, ушул азыркы жерди ушу казып кеткен, анан мындай жерге зыян деген бул эртерээк абалар. Ошон үчүн сиздерге айтарым, Кудай буюрса чечилет, бул биринчи сиздердин биринчи кызыксыңыздар сөз эске алынат. Оң жагына карап беребиз. Биз ошо ишкер дагы нааразы болуп калбасын, ишкер дагы баары эле ушу мыйзамды карабай койду дебесин деп, ошол мыйзам булуун карап атабыз, Кудай буюрса. Биз ишкерге дагы туура түшүндүрөбүз. Сизге суроо Аксакал сизге суроо, мына жерде бузуп контейнер алып келип коюп койгонду. Бул баштарына кирбейби? Siz sıra başa verip koşuyorsunuz. Bul boyunca biz hazır göreceğiz. 20 gün burun gelip etkemiz. 20 gün burun gelip etkemiz. Şöyle çıkmıştı buraya. Арыгына тугандар. Мындай тоскем деген сөздөрдө тажап түшкөнбүз. Туурабы? Жердин ээси эл болгондон кийин силер биз менен эсептешпей туруп, ишкер десе Аксакал. Болбойт да андай. Мына биз документальный, мына элдин баары сабыры бар экен, мына балдардын баары сабыры бар экен. Баарын кол токтоп, кол коюп берип, бүт юридический жылы бердик. Мына 4 жол токтолдук.
алды Россиядан бeri кол коюп келди. Анан ушу 3 эл менен эсептешпей туруп анан ишкерди да коргош керек дейсиз. Ишкер ким өзү? Ишкер өзү мына жерде элдин уруксаты жок, жеке менчиктерди сүрүп контейнер койсо болбодубу? Токтоп турат. Ишкер мына бирөөнүн жери менен бузуп койгон акысы барбы? Ушуну соттобойсуңар силер. Туугандар, короче, кыскасы, мындай жомокторго биз ишенип бүткөнбүз да. Мына 30 жылдан бери мамлекет деңгээлде калп айтылып келеді да. Болду. Азыр мына контейнерге жарым саат убакыт беребиз. Жарым саат алып чыгып кетпесеңер, жолго коюлат, жол жабылат. Өзүңөр алып чыгып кетесиңер. Коюлат. Азыр жарым саат убакыт. 1 саатка убакыт бербейт. Анткени ушунча эл силерге ийгүрүшкөн эмес. Ушунча эл канча ишинен, канча ашынан, канча уйкусунан калып келип атат. Давай токтоткула. Аксакалдар сүйлөйт. Аксакалдар жакшылап сүйлөйт. Аксакалдар жатып өлөбүз деп атат. Түшүндүңүзбү? Сакин болсоңуз, мына жердин ээси эл. Токтоңуз. Эл сүйлөгөндөн сиз сүйлөйсүз. Жарым саат убакыт. Макулсуңарбы туугандар? Жарым саат алып кетпесе, жолдо контейнер турат. Ак үйдөн сразу звонок келип чечилет, ошондо көрөсүңөр. Biraz öğrencenin işletmeleri, azmerde aksakallar olsun, surata, hayırda söz verelim. Hurmatlı tuğanlar, kımbatlı tuğanlar. Gen sonu kavalanışta turup, süylöge mümkünçülük bolgayganda geçiresler. Buna bu mesele memleketlik dengeldeki mesele bolup jatar. Mına uşulardın bardığın yerinde eldin göy-göyün keçip, alardın oy bikirini uğayın dep, hakimimiz özünün aparatı menen, adisleri menen gelip betme-bet süйлöşüp atar. Bularga asakaldardın atынан, şonda ele eldin atынан, özümüzün atынан, sizlerin ruhsatыңыздар менен hurmatlı kılıp men salam aytışım gerek baldarım. Antkeni har bir nerse için yerinde ordunda çekilse en jakşı olur. Men işenemin. Jергиликтүү organlarga, hökümetke, hakimge bular hiç kaçan eldin talabın atkadıgan tez artka kaytuga bolboyt degen prinsipini işte atkan jigitler, balдар, uz jigitler. Bunu muruntan bilip жүрөбүz, көрүп жүрөбүz, tajriba көрсөтүp жүрөт. Аны далилдеп жатат. Эми aytar söz bolup atat. Çınında mınabı hakiminin aparatlar menen baарын байкаштырып, бетпе-бет сүйлөшүп, ынтымактуу кылып, кен байлыктардын жетекчилерине түшүндүрүп, анан жакшы келишим менен, жакшы сөз менен, жакшы ынтымак менен ушул ишти бүтүрүп беришинин элдин атынан суранып кетемин. Чынында көмүр асыра турган болсо, kömür asıra turgan bolsa, bul yerdeki 700'den aşık kocalıktın söz turmuşları nasıl olur, videosu gözüme görünüp durat, gözümden yaş çıkıp durat. Vay, karab turguratsın, mınavru Allah Teala'nın bergen videosu. Bunun arasında ışkın var, baltırkan var, piyaz var, ışkını var, darı çöpler var. Bu adam doldursun sakaya turgun girer. Karab durup bunu kantip, kömürün gazını, turpağını bulap anangin alalı. Başka ayağını aytmayla koyun. Görüp durgun pinyonu aytaydı baldarı. Bunu kanday bulap. Gelecek gün Allah emirlerimiz. Hurmatlı tuğanlar,
Hurmatlı Akım oğlum, buna çınında açılsa, bu cerelemez, oylap görüp duruyoruz, kömürü çıkan yerlerde, buna şu yerde mektepke baldar barıp, hayra gelike yüge mümkünçülük olmaya kadar, yer kıynalar, kömürdün gazı, turpağı, 20, 30, 50 tonlaların samastallar gelip kumurska dayı olup tünügünü istememenen istek kumurska dayı olup yegerde sütü kastı iştegende mınavuz yerden döne oturganda anavuz yoldağı bu adamlar sütü kastına yemez ömür boyu alattın çatmazbay üyünün yaraka çıkar, hükümetke dağısı yüksek. Vay gerçi titrek alır. 60 tonları 70 tonları yemeler, maşinalar gelir. Kumurska kanday taşısa, hoşunda geliyorlar. İstemem ney. Ve bunu çıkan okçular kanday bulatay. Zorga tapkan formasın. Sorga ta vapar kayra gelip keçi alıp başka giygen giyimin. Oku var, kayra dağı alıp verip kantığı havalığa gelip kalat. Kanday havalığa gelir. Mektepteki 500'den aşık okutsunun havalıyım ne olur? Ya bunu oynaması gerek benden. Orsan değil. Bunu sıranı sayılan ayından. Bir yerdeki topraktır. Bir tonda kömür alış için, bir tonda kömür alış için. Beni hadi sevmezsin. Doğru benim. Vay, 30 tonla, 25 tonla yemek turpakta alıp taşıp başka çukurlarga, cahitlerge taşlaş gerek. Al taşlarken toprakka işleme ömrü tövce süt kana cankı tikendirini gazdalıp kalat vardı. Anan kantıp maldı kayakacak. Maldı kantıp bakat. Ve bizden alay rayonu atı aytıp durbayı bu aynen ayından. Atı aytıp durbayı bu. Alay rayonu, mal çarba rayonu deyip bilinip durbayı bu. Malımızdan acırakandan keyin. Vay kanday vakat bulat. Mal acayetimiz tolup kalsın. Mal cayetirken kolatlarımız olsa, turpaka tolsa, köp bol bolsa, satı alıp satış için bolmasa, şu malminin okat kılıp da, malminin okat kılıp da, ce zavatımız bolmasa, ce işkanamız bolmasa, ce gümüş bolmasa, yaşlar gelecekteki yaşlardan turmuşu kanday bulatın ayından. Biz okşağın, men okşağın karlar yemin süyle vatat, teki vatat, buğa nezarlı aytıp atkanlar bolğundur. 90'ga çıkkanda tomranda oturup dep. Ben nege kuyum? Gelecekte ırpaklardan turmuşu için. Gelecekte kanday bulatay. Baldarım. Şunun için hurmatlı hakim oğlum, Suranı, şu yeldin köylüğün, tuğla çetin, tuğla kavlum dalıp, tinçlikte, bilindikte olup, ıntımakta olurlar. Alengiyin hurmatlı tuğandar, inilerim, tuğandar, yeldürtüm, elinde. Yaman söz benim, bakırış benim, korkutuş benim, hiç deme bütkenimiz, bütükelgenimiz. Sonuçta vardıgıcak söz benim bütütmelidir. Bütükelgen, bütütmel. Yeldin tarafın atkarıcı yetekçilerimiz var, dayanıvız var. Ayaktaki canakın aça koyam, ben munta koyam da 15. yıldan beri gelip atkan bir canı Musa degen jigit varken ben görüp öpün. Elde koyucu dedimiz. El aytıveret, çaldar aytıveret. Bir açam dedim, açam dedim aytattı. Vay, bu çaldan çıkmagan, elden çıkmagan, bu kanday kosmostan gelgen var eken. Vay, bu elden çıkıp eldi. Aldıra sarıp, anne avrayla şekildirik kanday akısı var.
Ошan için baldarım aynen aynen. İltimak var yerde ırıs var değil. İltimak yok yerde ırıs ki kaçat değil. İltimak var. Sabırcılık kırgılar. Sabır, türüktülük kırgılar. Sabır menen türüktülük vardır ince getirmezler. Silerden sürenle şuşur. Assalamu alaikum, hurmatly tuğanlar. Buna biz kança bir aydan beri, bir yarım aydan beri je uxtabay, je tamak içmey, je tinch yaşabay ne kıynalıp atabız. Sebebi bizdin yaşayımızga gerek bolgan mınakta elder anta je tamin edeceğine koçat. Mınakta mınanlar jagında el gektirip aşıp yürüyüş ettirat. Ayılımızda 2,5 kilometre turat. Bu yerde kent açkandan kim garanti etmeydi, listesi çıkmaydı. Sıvap çıkışı mümkün. Uran çıkışı mümkün. Dağvur kayaklara da sela çıkışı mümkün. Ana bizden, boptu biz bu yaşımız öp gitti. Bizden ki pakeleyine kattı şey. Bundan öyle ne o? Şu kömür kazganlar evde paska koyup, evde üstüne kömür tüzgüde koyuyorlar. Kömür evde kımbat bollata toğa. O şun için ben hakimga soran atelim. Bugün uşul yerde evin gözükçe en akırkı cavılsın, açılmasın. Şu. Şeyin ötüp ketiyatkan yerde yedi üstünde mınanday yaşınaka peyzajı var. Yetiyatkan kişinin yazgımını suqtana turgan en yaxşı yeri şol gana yerde. Yani şol yaxşı yerimizni buzub alsak, bunu bizga Xudaylar getirmeyek. Ana menen Tokat yerine aytayın dedim. Bu lisenziyani algan dagı yergilikli bilgik menen sizden makuldaş gerek. Sen 16 yılga çeyil işledim. Bu жерге bu temada söz bolgan emas. Keyinkiler de ошондой болса керек. Анан эми эң жеткен жери мына ушул жерден койгула деп токтотуп, анан кет дегенден кийин нагыла келип тракторду алып келип алып, мына бу жерде басмаский подход кылып атат да. Ошон үчүн эми мен сизге өзүңүз айтып атасыз, азыр немени бериң, азыр токтотом дегенде неме алып атасыз. Азыр ошон үчүн эми кайра кайталай бергенден эмеле сизди угайып анан ошондон. Саламатсыздар, урматтуу туугандар. Мен деле силерге окшогон ушу алайда чоңоюп, ушул жерде бардым, мына Курманбек айткандай ушул жерлерди көрүп чоңойгом. Анан сразу эле чекеден мындай тескери жакка иштеп атат, тескери деген ой келбеш керек. Өткөндө бир 10 күн болду окшойт, мен келип мына Төрага турат, Орман акыга турат жолугуп кеткен. Ошондо ушу сөздү айттым эле. Менин сөзүм бешке чыккандан эки болбосун. Аким айтты деген жаман сөз сүйлөбөгүлө. Шартын көргүлө да. Мына бүгүн мен ачык айтайын. Эртең менен ошо ишкер баланы чакырдым сага. Жана Муса дейсиңерби? Муса, ооба. Мына ушул Муса балага силердин шартыңарды түшүндүм. Ошол Муса баланы ишиңи токтот деп бүгүн мына сага айттым эле. Болуптур токтотом деп айтты бүгүн эртең мененчи. Силердин шартыңарды түшүндүрдүм. Мына контейнериңиз незаконный койгонсуң, бирөөнүн жерине алып келип койгонсуң, уруксат алган эмессиң. Келишимиң жок, жолуң жок. Мына кечээки өкмөт айткан шарттарды ушул балага түшүндүрдүм эле. Бүгүн мага өзүнүн сөзүн айтты. Боптур ака. Мен да угайын ондай эле сиз айтып атасыз. Ишими токтотом, контейнердерди алып чыгып кетем деп, мына бүгүн эртең менен госрегистр, экотех начальникибизге үчөөбүздүн көзүбүз сөздү айтты бүгүн эртең мененчи. Токтотом деп турупчу. Анан кантип эле мына мен сурап атам да, ушул жерди кайсы жерден казылып кандай болуп ататчы? Бияктан зыяны келип атса, сууга түшүп атса, жолго түшүп атса, биз кантип эле туруп берет элек? Мамлекет деле эл үчүн иштеп атат. Жөн эле туруп алып мамлекет эч нерсе кылбадың деген азыр бир иним сүйлөдү го. Ошо мамлекет бар үчүн ошонун алдында бардыгыбыз тиргилик өткөрүп атабыз, жашап атабыз, азбы көппү бардыгын көрүп атабыз. Эми акырындык менен астага кетип атабыз. Мен өткөндө бакыт келген үч сөздү айттым эле, мына төрага турасың. Кооптуу болсо, элге зыян болсо, сууга түшсө, бир зыян неме чыкса, любой иш токтотуп атып айттым эле бакыт мен. Айткам тура, депутаттар анан турасың. Анан мен кеткенден кийин артыман кийин аким ушулардын сөзүн сүйлөт, алганды мен албайм. Ушул жерде турат. Мен таза иштейин деп келгем. Мен таза иштеп келгем.
Анан азыркы балдар окшотуп үстүмө жанагындай сүйлөтпөйм, сени аким дедиртпейм. Онун көрө кетип калам мен. Баягы келесолордон эмесмин, туруп отуруп бардык ооба дей бергенчи. Ошон үчүн айтып атам, мен силерге көрүп атасыңар, 1 жыл болду иштегениме. Bir gün tünelek men, rayonda kандай çürküp atam, gözüңөр жаап алдыңарбы? Мектебине, детсадына, суусуна, светине. Бүгүн келип турсаңар, жөнөкөй жерде мени чаптап турсам, мен көтөрө албайм ондай сөздү. Калп сөздү. Чын болуп ошондой болгонумда айтат элем. Мен ушинтип атат деп. Ошон үчүн урматтуу мына туугандар, сүйлөп атканда мындай ким мени сүйлөп атат? Бул ишкер баланы ким колдоп атат? Мен мисалы үчүн бул ишкер баланы кече көрдүм ошо. 2014-15 алты лицензияны, анда мен иштебейт элем бу жерде. Мына Курманбек aka турайтты. Лицензияны алып атканда ким менен сүйлөшкөн, кимден уруксат алган деп. Сурабайсыңарбы ошондо ким акылдык берген? Ким уруксат берген 15-жылы? Вот ошон табыш керек ошо. Эми келип алып бүгүн 6 жыл өткөндөн кийин сен менге келбей. Мына азыр сөздү көбөйтпөш үчүн Курманбек aka жакшы айтты. Мен ачыгын айтып коеюн. Мына контейнерлерин алып чыгып кетет. Токтотот. Мына азыркы бузга мына жолду сүрүптүр деп арыз берсиңерго, булар арыз берген боюнча булар укук органдары өздөрүнүн ишин кылат. Кимиси уруксат алган, кимиси жок. Мен эртең менен экотек инспекциядан сурадым. Мен өткөндө тапшырма бербедим эле силерге. Мына жер кимге караштуу? Каяка түшөт десем, экотек инспекция айтып атпайбы? Бүгүн эртең сизге корутундусун беребиз. Мына жерлердин баары менчикке өтүп кеткен экен. Ушундай экен. Бүгүн саар айтып атат мага. Булар дагы бир жума чөзүп койду да жана протоколунчу. Мен ошол учурда силер көрүп атасыңар. 4-5 күн Нурада жүрдүм жанагы. Штаб түзүп, немени изоляцияга ал жакта дагы суук жерде 5 күн бүгүн келсем, кайра бияка чыксам, кече бияка барсам, ошон үчүн силер түшүнгүлөр. Аким келбей атат, аким тоготпой атат деген сөздөр жетип атат, аким албаптыр деген сөздөр жетип атат. Алсаң буйрубай калсын, ушунча кишинин эмеси уруп кетсин. Ошон үчүн мен айтып атам. Сиздер азыр мен сен сүйлөп аткан эме жан түп тургам. Ошон үчүн айтып атам. Урматтуу аксакалдар, туугандар, баардыгыбыз алайлыкпыз. Мен айтып атам го силерге. Силердин кызыкчылыгыңарды, силердин эмеңерди колдойм. Ушуларга жакшы шарт түзөм. Ушулар менен мамлекеттин баардыгын көтөрөм деп ишке келгем. Ана мен ошолорду аткарган канча күчүм жетет, канча убакыт кетет, аракет кылып көрөйүн деп атам, чуркап атам. Анан жөн бир нерсени алайын, бир нерсеге кошулайын, бир нерсени кылайын деген кыпылдайда оюм жок. Эч кандай тескери баскан да оюм жок. Силер ушуну туура түшүнгүлөр. Анан жанагындай жерлерде сүйлөгөндө этият кылып чын мамлекет колунан келген ишти жасап атат. Биринчи мен мамлекетке эмне кылдым дейличи биринчи. Чуркап аткандар, иштеп аткандар, айылга мен эмне кылдым дейли. Бул көмүр мындай азыр көрүнүп эле турат. Өтө деле чыкпаган эле көмүр окшойт. Нар жагы чөп чабын, бер жагы таш болуп турбайбы? Бул балага түшүндүрүп мурунтан айтканда мүмкүн келбейт эле. Биз ошо балага өзүбүз повод берип койгонбуз, мына лицензияны. Бүгүн ошо келип атат. Мурун эле ошо жердегилер жок болбойт, келбей деп коюп, ушубуз үчүн болбойт эле да бизде. Туурабы? Ошон үчүн мен айтат элем, урматтуу туугандар, кызмаргондук туугандар, айылдаштар. Мындай өзүбүздү кармап, бир жоопко келип, мына азыр жарым саат, 1 саат атасыздар. Ошо бала күнчөдө жүрөт. Мына иним сен туруп атасың, жарым алып чыгып кетет. Бүгүн мына мен сага аким катары айтып атам, алып чыгып кетет. Эл прав. Туруп, бирок жарым саатта 15 минутта бирок алып чыгып кетет. Анда алып кетет. Алып чыгып кетет. Анан жок, мен айтып атпайм. Ал нерселерге айтып атпайм. Бирок эч качан чекени жарып, кыйкырып, мушташка барбагыла. Жөө бой иш аягына келип туруп жыйынтыкталат. Аягы жок эч нерсе болбойт. Сөзсүз чечилет маселеңер. Болот, бүтөт. Кызуугандылык алып туруп, кыйкыргандар тураттан ар жактан муштаган киши жооп берип калат. Мына ошондон этият болгула. Ошон үчүн мен айтам, биз дагы көп эл менен алайда жер менен ар жакка барып иштеп атабыз. Бүгүнкү күндүн эртеси болот дейт. Өзүңөрдү кармап, бул бала дагы кыйла башын жерге салды сар мен айтканда. Жок, эл ушинтип атат дегенде ойлонду. Акыры бүт түшүндүргөндөн болторунда силер айтып атсаңар, онда ишимди токтотоюн деген сөзүн айтты. Бирок күбөлөр турат, мен айтып атам. Болтур токтотоюн онда депчи. Дагы эмне дейин, ошо өзүнүн сөзүн силерге келип айтып атам. Биз айттык. Сен барасыңбы азыр ошол келдик кийин сага чакырдыбы десек, мени өкмөт чакырган жок, ошон үчүн мен барбайм деди да. Эгер өкмөт чакырганда келет болчу. Мен өкмөт чакырган жок. Ошон үчүн мен дедим, мен барбайм дедим. Мен ошон үчүн силерге айтып атам, урматтуу жаштар турасыңар, башкалар турасыңар.
ынтымақты болайлы. Мына Құда қаласа мен айтып атпаймын. Бардық мәселе шешіледі, бардық мәселе өзінің орнын табады. Азыр қызу қандылық алдырмаңыздар. Мына мен азыр балдарды айтам. Начальник миссиялар зүт бардық неме қылып атат, тәртіпті қарады. Тиешелі мекемешханалар мына контейнерлерін айтат, алғанға зүт барын шығарғанға ошол баланың өзінің сөз бойынша алып шығып кетем деген сөзін отырады. Маға айтты, алып шығып кетем, мына жолды бұзған жерлерін тегіздеп берем, ордына қоям, боптыр әке деді. Мына ошо баланың сөзін сөйледі. Тоқтады да. Қысқасын сөзін айтып қоям, тоқтаған өте. Өзінің сөзін айттым. Бірақ мен дағы бұл балаға айтқам. Ошол жерден ешнерсе шықпаса жөнеле койбойсуң деп тура сүйлөшкөн. Бирок колунда документи бар үчүн бул бала менин кагазым бар, тигине мындай декабрда экен, лицензиям бүтөт, ушундай деген сөздү айткан болчу. Ошон үчүн мен комиссияны түзүп, корутунду чыгарып бергилетсем, мына адам экотек айтты, бүгүн эртең эр кишаналар корутусын бербей экен кечигип атышыптыр да. Эгер бул комиссиянын корутусун түзүп, булар да мындай экен, азыр бирөөңүздөр айттыңыздар го, сууга жакын, жолго жакын деп айтпадыбы? Ошондойлордон талапка жооп бербесе, булар жазып берсе, ошо комиссиянын корутуусу менен да биз кайрылабыз ондочу. Мындай талапка жооп бербейт. Мен ошондой письмени коштотуп жазып берем. Биринчи булардыкын алайын, а бирок бүгүнкү баланы силерге мен токтотом деген жообун айттым. Бирок мен да силерге айтып атам, силер үчүн, эл үчүн деп жүрөбүз биз да бардыгыбыз. Шуну туура түшүңүздөр. Кызыл калтырбайлы ынтымак болуп, таркап жумушту кылып турлар. Анан болбосо эртең айтасыңар. Sen de akime ikisiyle etkinsin. Ben aşağıda özümün yolunu aytayım. Ben onda ikisiyle jamon. Bir yolu toktayıp ötüyor. Rahmat ya. Buna al işker. Özün oyunca güreşeriz. O bizden güreşeriz. Durun, ben aytatam sana güreşeriz. Oğlum işker, bugün toktatmayalım. Oşan etin, işkerni çakırıp attım. Ben dokument turasın, çakırıp attım. Ben çakırmayın, dokument çakırıp attım. Oşanda. Yeni toktat. Çok. Rahmat sizge. Siz alayıkta söylüyordunuz. Taza söylüyordunuz. Buna adamların yüreğindögün söylüyordunuz. Uşunuz için bolsa, uşunuz için bolsa. Eldin bari de tartip var. Buna da tartip buzbay. Buna kanteynerin kança vaqt alıp çıkıyor. 15-2014 kelgen Musa degen balaçı. Oşonda ayıldın deputatı men elem aka. Koy bolma dep kontordan kolap çıkamız bizçe. Sen ola bolbogun biz belbeyiz ol kömürді деп. Kандай kimden çeşim çıkarat ol. Aksakallardı jamanatты kıldı, deputatlardı jamanatты kıldı. Buna aksakallardı turati jegala. Ol bala öte jaman bala kene. Musa degen bala bir güne gelip alıp men süylösöm, kolun uçurup süylösöm sen kimsin deyip. Özü kim ol? Eldin barjogun büzüp atsa. Oşanda bir cevap bergen emesmiz. Koyla elde 2014-2015 biz seçim çıkart bergen emesmiz. Ne de papayam var. Bizge köye. Urmat tutkanda, en bırakında söyledi cintler, ben de bir söz aytayım. Ben işkerge, ben erkeğe kavar verdim. İşker az uçurda, malumat verip koyun. İşker az uçurda, mına şu okuyan negizinde surat berip atat. Açıkını aytıp koyun, oşondan gel albadı. Bırak mesele толығымен шешілді туғандар. Мен да ушул кошулуп кететилем. Баягындай ашыкча бул жерде турганыбыз жумушубузду кылайлы. Акимimiz Анисалич айтып атат. Карашан деди. Комиссия калсын, бардык калсынга чет жок. Комиссия калсын. Ошо бир өкүлдөрдү калтырганда калгандар жумушубузду аткарайлы. Tuğanda ne karar? Ya şunda aynı öpmetti gereği var mı bizge? Aytkaç. Çok bu. Bugün şunu problema çeker. Bak gel çekelim. Hadi de getirçi. Sana mı tutuyor? Buranları nişli tartıştı buzbaysa. Arap turasılar. Ayıp etmesi. Yolga çıkarırken sözüm verir. Cenab-ı Neme kılganda. Tuğandar, endi erden jigit sen atını bilmetken kayın kayıtışın gereği yok. Berdi işten ala turgan, getire turgan sen emesin dedim. Mesela be. Bugün men özümden şerde koşulup, bugün konteyner çıkıp ketedi. Olanı bugün turasına şerde özü turasına şerde.
Qancha yıldan beri elden tavırı getirip elge rahmat dedim bular. Aylanayın rahmat el, yurt rahmat. Şuncha tavır kıldılar. Falanca günlerde baştan ötkazıp en akırkı çidap algan çekке gelip kaldı. Mayli degen sayın ayra sekin küçüğüm degende çocuğun orta tatbol bunu evge alıp kelip atılır. Yeni çidap algan deyim olmaydı. Bırak git olmaydı. Tağı ayaldardın berdegen үйге таштап келдік. Ертіген қатындардың бәрден қалдырды. Болмасам не ерді бәрі қызылғылын бәрі жерді олады. Ошаны елді сыйла алсадаға. Елді сыйла. Бүгін азыр шығартып сөйлештіға алкет айланайды. Анан қалған сөзді үйді сөйлешті. Nurlan sonra kılıp çakır alıp gelsin. Bugün hakim özü baş versin verdi, hükümet baş verdi. Biraz çılamdılık ale çakıram ben savurdılık abi. Alçı bilir, men de sizlerle okşap ale eşikmen. Buna okşagan yerde Kırgızistan'dan Nalay rayonu göp yerden tutmayız. Men de şu yerin kullanımını, şu yerde erten, şu loğumu da men de demedim. Benim balam ne öğren de demedim. Men de karşımın, abdan karşımın. Oşan için güvenler. Buna hakim kimdigini aytты, bu kişini biz bilemiz. Bu sözünde turgan kişi eljekte biz yaxşı tanıyoruz bu kişini. Bunca aytkanın kılat, bunu biz teker köyleyemez, bu hoşametçilik emez, dejurluluk söz emez. Bu kim sözü? Ana buna konteynerde kim gele çoğa düşürüz gerek. Eğer de bugün alıp etmese söyletip alman ruhsat verin siz. Eğer bugün alıp etmese, özü gelmese elden korkun. Alıp çiğbetler bir de karanlıkta bir söyletmeyelim. Çin'in bizden ne arasın elden ne? Bravo. Geçtik bakın. Ana bundaydır kız kanduluğa barmayın. Biz savurduluğa. Eğer bugün o çıkmasa sayda bizge ne kılmam. Elge bunday erten organ adamlar asıl bilmez mi? Uşet dep. O sayga sunulmayın alıp söylet testayız. Uşun. Haydi. Oturanlar, ben bir şey aytsam, bayaqınday açıkça bizde ötkende de tertipti көрсөтпөдүңүздөр. Ötkende de şu жерге контейнер келгенде bir алдын айрым жаштар чыкты, алып чыгып койдум. Мен туура түшүндүргөнү макул болодуңуздар. Биз тәртипти мыйзам сактайлы. Бүгүнкү күнгө bir күн убакыт берилет. Бүгүн ачыктаса мына şu Бүгүн техникасын алып келет. Hükümetle apçıkta tettisi işimi yaparsan, niye hükümetle tapsırmıyor ortamı? Geç yayın apçıktırıp gider. Bir saat lazım mı? Eğer de unutursan ya cigitler unutursalar. Ben 300 kilometre gitmedim, işten gelelim. Türk'tüler, anam hazır var deyin anam. Kalan degenim ben, deputat loncaktın kalgan olursa bir. Bir şey yazın. Ya unutursalar ya, cigitler nasıl kaldır diye mutlulatsa lan. Biz kalkıp da bayağı ikinci jaktan gelen düşman kadar kavralı olaş. Men şuraya iki konteynerdi geçkesen açık tırılmasa onda biz ana bu jigit açkana get degene get koyalım. Get degene oşan çene atam ne? Sizlerle atam. İşi yerde kılmam. Nereden ne kılasa? Ulan bakın. Hürmetli Torağa. Geçeki 5-6 deputat turaya kalsın boktu. Çok kesildim oyunu al bak dur al. Buna hükümet söz berip atar. Ana men aytatam, ынтымақ болайлы. Бұл işleri bitir. Buna Moskvadan, Almatıdan, Bişkekten gelip atasınlar. Rahmat жерге. Buna ынтымаққа gelip жақсы sözümlerді aytып. Buna görüp atабыз. Ошон sizlerге aytatam, ақсақалдар, yeniler, ağalar. Bardığımız bir жерден болгондон жанагы katı etmeyi yok. Sen hazır mikrofon talaşırsan, sen kira kurulmaz. Ondan gerek yok. Ben aytatıram, mınakta yaşlar mikrofon var. İşin yerde kılıptırırlar. Hükümet kimi tapşırlar ver otan. Kalasınlar özünden bizgir. Alemden davay tuşuğa geleğini, jiyintiktayını, bayağı men aytkanlar, işker özü toktatam dedi, toktatat, buralarını tazalayıp, alıp çıkıp keter. Assalamualaikum, hurmatlı tuğanlar, Jamil Sarıyeç, bugün uaqtыңызды бөліп, аламға жол айырдан башталат дейді. Өрдектің өзі көлде болса дағы, өзі чөлде болса да көзі көлде болады дейді. Мен şu жердегі алыстан келген енелеріңізге çok наразылық білдіремін.
мына өзүнүн ишин бала чакасын таштап алыскы жол дебестен ушу жерге өзүңөрдүн туулган жериңерге келип ушу жерде турганыңарга чоң рахмат. Замир Сарыч, сизге да өткөндө айттыңыз эле. Эл эмне болсо ошол эл менен биргемин деп. Мына бүгүн да ошол сөзүңүздү айтып турасыз. Мен жеке оюм бир жеке адамды мамлекетте жеке жалгыз бир адамды коргойт албетте. Бирок жалгыз адамдын жеке кызыкчылыгына караганда ушунча элдин кызыкчылыгы албетте чоң болуш керек. Жогору. Мен Нурлан, мына азыркы балдардан сага жаны чыкканда сен дейбейм. Сенин ушул үкмөт чейин кылган ишиңе азыркы ушуну койдуруп койгонуңа кычыры келип атат. Өкмөт өзүнүн жерин коргой албай келген, ушунун жарымынан көбү келген. Ого чейин 4 жолу келди балдар. Алыстан 2-чи жолу келип атат, Алматыда, Бишкектен. Ушул контейнерди сен ушуга сен бирөөнү коюп туруп, үйдүгө койсуң, болот эмес. Өкмөт деген өкмөт болуш керек. Даже Замир Сарыч да областтык өтүп контейнерди койдуруп койсоң болмок. Ошон үчүн ушунча элдин сенеги сага айтып аткан сөз. Мына ушул жерди сүздүргөнгө да калып барбашың керек болчу. Бул жер жеке менчик жерде мен ошо ишкерге айткам ошондо. Жеке ишкерге айткам, бул жер бирөөнүн жеке менчиги, үлүшү. Ошо карабастан бузуп атат. Бирок мынаны азыр Нурланна Замир Сарыч бизге дайындады. 2 саат 3 саат ичинде ошо жеке ишкерди сурап калып атат десен, ошо кандай техникасы болсо ошондой болуп кетсин. Элди үйүнүн ишинен калтырбастан алыскы жолго кеткендерди кетирип чакырып туруп азыр 1-2 саат ичинде козголду. Урматтуугандар, бакытка айткан контейнер бул жерге түн ортосунда келген. Мен контейнер келген көргөн жокмун. Контейнерди боюнча маалымат берип коюн. Азыр урматтуу туугандар, мына мен кош өзүм турган жерде, мына бактылыктар тура турган болду. Ишкерди чакыртабыз, мына бүгүнкү күндө калтырбай контейнерди алып чыгып кетебиз. Мен контейнер кетмесе мен да ошол жерде турам. Мына максатка жеттик. Мына бүгүн аким өзү оозу менен элдин алдында уадасын берди. Ой, Кудайдын бергени мынабы. Мынабы акимге. О мен балдар. Ушул акимдин иши ыр башталсын. Эл үчүн дагы иштей берсин. Мен бул акимди иштеп жүр, бул кошоматчылыгым же башка эмес. Бул эл үчүн жанагы ортодогу ушактар тигип калган мен үчүн эмесмин эч качан. Биздин аким дагы кошо экен, башка экен, тиги экен дегенде. Бул бала эч кандай андай барбай турган бала. Рахмат аким улум рахмат. Omин, eşen bol, tünç bol, gelecek keng bolsun. Eliniz tünç bolsun, ıntımak bolsun. Bundan keyinki ıntımakımız ulana versin. Uşu eldirtimiz tünç bolsun. Amin. Allah'a emanet.